Kwa mnyoki buga bujusi. Abantu twarete se ntwaro chine no mane okwarera. Lakini ndi wasa kworo kibono iga. Byase ko twabayi buna bagitutu. Ba Nyamira county. Asinge nje ye mone ringa ki gabana ogachorwa obo umurai bo tadi bantu ba buri bare ko chorwa. No njira bunkuru wa ero liasi mambe murai ga buna nje ndaya abantu bamindo. Lakini ngoikuira abantu barakoze bagenderete. Gabana bono ko eteti abantu igenteke mukura simbarati okwagachira umuntu umutaka inyumba y'uguru bunyansi umubikarigena. Ari ngo kwakorera se tabwitutu. Ukwakonyere gamna bantu tokorera keroka gamna turiga. Keroka gatukurira mono oitekero ka chicho chinchiyo. Oiche bal to singaki ari nga yura ageno ne choka na utaka wende cho. E pa uchikokora. Kuse yuchikokora. Simbarati ukwanta kwao. Wancherane osike nyaribo osike simbarati pi simbarati no mugara yogusi na ndare ko be president ko muhammad to ko mwana ntu president burgusi to president emia simbarati no mondo korero mutaka ho na etu akosoro de bonenge tubaro kora asini kwa kota makosa sabanya sai biblia ko taba ngaki akwabera nkoro ase biblia nga sabuli 133 ngakire buya abantu abamo pai gwana ine ba kuragramo ba ukwana na buya antena na simbarati biblia yu ne tangira rigete antena simbarati egento kende abantu baito bona bataka bano tonye kutera kugweta matemu amaya babwata bana bakota matemu bakurira barjinkaga na ye manya bantabwo ubeka bana tisikuba sawa me batiko barayi bamambi yuko akina akosorode muigwana ne na simba na nyaribo mintu kwara na kwa mnyoki bwabwo kwa mnyoki buna basaye ba ofisi to jabu akiba gakwabera na yabo natigana mangana yubwate kuja kura simbarati yesi gusine tubwate umuntu tenene imara bwante bwange twakate gute asiri ya Yesu mukesi asa Maria tangoro ku Hansley Kerongo ase nsemo ya Kitutu Masabra ase kiomgete Nyamira ni yetu sisi mayouth ninche chairman enare gukwanira ase nsemo ya mheshimiwa itomo governor Amos Nyaribo ko kwanira mheshimiwa we county ende ya Kisii na talimono gelibo mugusi etogota negente kimbo bakwanite nende ko motima father mona ende bakwane na mukaya batebi egende ki yatugechete sana ekiagere process yeka twari konye chaka yoko ligi governor 2019 no twarengi Nairobi gali kiombe buna Nyamira ni yetu sisi mayouth abantu ku Nyamira nindu twachete Nairobi Dagoret tokarigi simbarati tokamoreta 2019 akaba coronated akabekerwe guti buno mukwaneri omonogoli bwa bagusi na eventually tokamoreta Kisii abagaka bagakore kwenda abagaka bakamwanchira ko babuno monogeli wikira bone go muntu tumanye do monogeli bwa bagusi ningo simba to bwa to monogeli so egende ya togechiri ko kwanera na ekara to actually ga to ari ko ligi abantu amonogeli ntu arangireti abantu bonse pie gavana yaito ya kwerende ya Nyamira ntu amurangereti ungwa entu amurigeti tokarigi actually abarayi abange lakini bakare process ene telingia esa ulibaro esa ulibeta kireta maya lakini ekara to rigeti tokaikaransa buna basaye tokachora tokabwate sikuna abangina mwato bwate tokabwate sikuna abangina na abantu banda abagaka bande so twari batana ki amasikati gataro mheshimiwa otokorera abantu baito Nyamira gas nali amatuka amasikani aranyale gutara abantu baminto bakaro kambia more naende ritangani kabisa Samarieta ni konkor ku Wilkins Geoffrey Gekonge Jeromo Kaacho Nyamira Toigwete bobe sana esengenjo yokorama umugavana Nyaribara meto umugavana Simbarati Paul Simbarati netaya twarorega kore binte bingi ase gusi tarigo chagwa go se Kisii county go se Nyamira basabano nangende iri Paul Simbarati no monogeri bwa bagusi na chorto ko monogeri bwa bagusi karo umugavana Nyaribo okobwata kogenda se podi amasa mataga korama Paul Simbarati ngataisa ini nga ko choro kumokayo manyeta ina matusia mabesana ndotage tikorama na bona totage tamagenderero wale mwancho kanyeke eko gara mwensi mwake tuwe chikura gwetera azimio inuna bana bamo wale wancho kanyeke mabamo buna banta bamo mokonya bagusi mokorera bagusi egas obugati amagara Simbarati okonyira banta bange gavana Nyaribo ntu anya korra go korosi no nyene gese kemo simbo aga chirege Nyamira na Kisii county seta ya chora go senga hii igo bono ntu ke totora go sabena maskani ocha somo gavana Paul Simbarati ora chinyomba chake barasa bangina bago chigege chiro
bwati echiro nigo bwata matobe kerase abang'ina nigo bagokura echogo obochabu nigo boichire magaga iga kende tikiyogo kore kiora nyare gokwana ngering'ang'a gavana goseng'a mokaya motebi tosinyire sana ng'a egente kina kiomine tigokwana igo itobuna abagusi korugu Nyamira twakondamirie acti eyu twagochorete emiaka ya 5 toganyetere togwaka isiko gekora gwasubirwa korega tokenda nagotebi simbere netaya emiaka ya 10 monto tabwati kombeta sofa bataka komorusi buna bakomorusi eya 10 erongwa kare strong igama masikani tutagetokore nando ruobisio tarira abantu buna simba gotara tara chinyagitari keroka tebwati mariogo abantu mariogo akoretu nanda soke buna chipogi siko chimaega tokwendera goroga archibesa umuntu abwate asa kuna chira marisiti abwata mariogo roku bugana re pharmacist nikwanya kumanyaga gento buna kiko kore kana keroka okolikure prescription ya mariogo chipena dokiango umuntu manyago tenga yeto wenda ko chiese ase counter kwa mariogo ngani nyabwate reta bibiti ine corruption ya gandrate se county ya Nyamira utaranyara ko ye sustain lakini mintote meretono para mabantu asa marieta ngor ku Richard Nyangai inche no munyakero gobwe town ya Keroka igoro litu kore igoro na kumeti sana kera na igwete mugavana ito His Excellency Amos Nyaribo kera koiraneri simba arati oyoro monongerito muna ondete yo mochorete gaki tware ngoirari bageria bene totebi mugavana ito tosige tokoro kwa Nyaribo kasimba maskani ya bene andiki kwa moira maskani ya bene muna naimto kwete utagotiga mang'ana mangi yo kunyagukwa na mangi torige na ki na imuna gusia ito osenya mira ya ito egendere muna kisi na egendere mbia mono Nyaribo wewe ni gavana wetu tunakuheshimu ulituahidi kazi ukatuambia chini ya miezi 3 ukiwa kwa serikali utatusaidia kupata kazi tumekaa nje tangu hiyo wakati last time tulikaa nje tumekaa nje bado hatujapata kazi. Ukiangalia hapa nyuma yangu tuko na choo haujafungwa. Wanawake wetu hapa hivi wanaharibu mazingira. Ukiangalia sio kila mahali ni matope. Alafu isitoshe kazi yako tukikuangalia pale kwa press tunakuwa ni matusi tu. Unaingilia gavana wa Simbarati ambaye anafanya kazi yake nzuri. Hata anaruka kwao Kisii County anakuja kupatia wanawake wetu miafuli ambao ni Wanyamira. Ni jamaa anafanya kazi nzuri. Amesaidia vijana mpaka sisi tunatoka pande hii tunafanya kazi pande ile kufagia ili atulipe. Kwa maana wewe mwenyewe tupatie kazi ya kufagia pande hii. Kwa hivyo bwana gavana tukao tunakuomba Mr. Nyaribo heshimu Simbarati na ujue hata kama ingewezekana tuambie kwamba Simbarati anaweza kuja hata aongoze pande hii. Asamareta igongoro kwa Ruth kwa Kamaubi HR kurwa se kampuni yemegondo ekurwa engineers kurwa ya somochi onakuru. Nko bariga ni mwensi asomo yegabo kwena na title deed wetani chimia isato oyorabe asomucho monene onakuru orabe chitariki 15 umutinyo 12 nko bariga ni mwensi karibu sana. Engineers Land and Properties Limited, secure your future with us.